Muahluri Koen a vulavula hi ku va a bakanyele etlhelo swivilelo ehenhleni ka yena mayelana no lulamisa masiku ya papila kumbe affidavit ya xikombelo xa apili lexi nga ta endliwa hi Zuma. U ri papila leri nga komberiwa a ri mayelana na xikombelo xa Zuma xo nyika vumbhoni byin'wana. The directive which I subsequently issued, properly construed in the context of the correspondence that was exchanged with the parties, and having regard to the purpose for which the dates were fixed, did not direct that the affidavits be exchanged or that any affidavits be exchanged in the application for leave to appeal. Naswona u tlhela a vula leswaku ku hava mhaka yo twala ya leswaku muchuchisi dona a nga fambisi nandzu wa Zuma. U tlhela a pfumelelana na mfumo ku ri xikombelo xa appeal eka nkarhi wa sweswi ku nga si gimetiwa ku tengiwa ka nandzu a swi le ku pfuneni loko swi ta eka timhaka to vululami, naswona swi ta hlwerisa nkarhi wa muhehliwa. Naswona u ri xikombelo xa vona a xi nga ta humelela hambi ku va njhani. U ri u yima na xiboho xa khotonkulu ya apili xa leswaku matikhomelo ya muchuchisi a mayelana helo no rhangela huvo ya vuchuchisi ekhoto. The criminal trial shall proceed during the second and third terms of the 2022 court calendar of this court, where it has been set down as previously agreed by all the parties, commencing at 10 o'clock on the 11th of April 2022. Vaseketeri va Zuma ava amukeli xiboho lexi nga tekiwa ekhoto. What this judge has done, he has set in stage a situation where a fair trial is impossible. We are now in a situation where a criminal suspect is going to be prosecuting President Zuma. It cannot be. Huvo ya vuchuchisi veri va lulamile ku nga yisa emahlweni na nandzu wo tengisa Zuma. We are hopeful and confident now moving forward that we'll be able to resume trial and lead our witnesses. You remember that Minister Patricia Dilil was here and ready to take the witness stand. Unfortunately, because of these proceedings, she could not. Now we will be ready to resume. A ku ri ni maphorisa ehandle ka khoto, kambe vaseketeri va Zuma a va nga ri kona. Kambe hambileswi Zuma a nga tsandzeka eka matshalatshala ya yena ya namuntlha lawa a hi makumu ya yena yo lesana na ku va a nga tengisiwi, a nga ha teka goza ro rhumela tsalwa ra swivilelo eka khotonkulu ya apili.